zigukoreshe zihindura ubuzima bwawe uba uzigukoresha mu izina rya Yesu. Zirahari. Haleluya. Ndagusengera n'abana batoya n'ababuzura imbaraga z'Imana, ndatura imbaraga z'Imana. It's like a little baby learning how to speak. Musenge tumeze nk'abana batoya imbere ya Data mu ijuru. Mureke twuzure izo mbaraga. Zamura amaboko yawe ukingurirwe ryawe. Uzure izo mbaraga. Yego mu izina rya Yesu. Imbaraga zamanutse, imbaraga z'Imana. Hari umukwaro udasanzwe, protokole mube maso, hari imbaraga zidasanzwe. Urangara huri n'abahuri, imbaraga zirakora, zirabohora ahuri. Yego naho ngaho mube maso. Izina rya Yesu. Wirangara ahubwo nawe senga. Senga. Imbaraga. Abakozi b'Imana bamufashe. Izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana. Hari umukwaro udasanzwe. Nimba ubivanye ku mutima uzamuye, komeza amaboko hejuru usubiremo iri sengesho. Vuga ngo Mwami Yesu. Cyane n'abari inyuma ntabwo ari ubwira Imana kandi irakuzi ntacyo wayibesha, sibyo? Vuga uti Mwami Yesu, ndagushimiye cyane kuko unkunda. Uyu mugoroba numvise ijambo ryawe, none nsinzwe n'urubanza. Mfashe icyemezo cyo kureka ibyaha byanjye byose no kukwizera no kugukurikira. Uhereye aka kanya ndagusaba imbabazi, umbabarire ibyaha nakoze byose. Ndemera ko ari wowe Mwami wanjye wapfuye ukazuka ukaba uri muzima. Ngwino uzukire mu mutima wanjye, umbere umwami n'umucunguzi ubuzima bwanjye guhera aka kanya. Hallelujah. Ndakijijwe. Hallelujah. Now, hallelujah. You can be baptized in Hallelujah. The Holy Spirit wants to fill you up with power. Ndagira rero ngo ngusengere kugira ngo imbaraga z'Imana zikubeho. And fill you up with healing power. Kandi izo mbaraga nizo zigiye kugukiza. He wants to give you a gift of a language that is heavenly. Iyo Mana ni guha imbaraga zo kuvuga no kuzura umwuka wera. So that you can pray in a heavenly language. Tugiye no gusenga ndetse n'abasenga n'abanyamasengesho musenga no muri mirw'ijuru. The people here. God loves every one of you so much, more than anybody on earth could love you. God loves you so much. We are here because God loves you. God sent us to Rwanda because God loves the people of Rwanda. He wants to save you if you're not born again. He wants to fill you with the Holy Spirit and give you spiritual gifts. If you're sick or in pain, today is your day to be healed. Today is the day of salvation. And Yesu ni hapa sasa. Hallelujah. Hallelujah. In the Word of God, in John chapter 6, the people asked Jesus, what work must we do to get saved?
niki twakora ngo dukire cyangwa dukizwe cyangwa tujye mu ijuru? To do the work of God, what must we do? Niki twakora kugira ngo dukore natwe nk'imirimo y'Imana? And Jesus said, you need to believe in me. Aravuga ati nimunyizere. Said, I am the bread of life. Ukarigewe mutsima w'ubugingo. He who eats of me ati buri wese unjyaho and drinks my blood akanywa ku maraso yanjye, ubwo ni Yesu wasubizaga abo bantu, will have eternal life. azaba yakiriye ubugingo buhoraho. The people didn't understand. Abantu biri babisobanukirwa baravuga ngo tuho. And a lot of them walked away. Baravuga ati twigendere, aravuga ngo niwe mugati. But Jesus is the bread of life. Ariko Yesu niwe mugati w'ubugingo. He came down to heaven to satisfy the longing inside of you. Aje kugucungura. Everybody here buri wese uri hano has a longing in their heart afite ubukene bwo mu mutima, apana ubukene bwo kuvuga amafaranga, ahubwo hari icyo akeneye, to experience love. kugira ngo ashobore kumenya Imana umwami. Your heart says, I want to be loved. Umutima wawe ukeneye urukundo kugira ngo wakire urukundo rw'Imana. And some of us had difficult childhood. N'abandi bamwe bafite ibintu bitandukanye cyangwa ibibazo nabyo mu rukundo badafite umukunda. In Africa, a lot of times mom and dad both died early. Rimwe na rimwe ugasanga muri Afrika hariho abantu benshi ndetse ugasanga n'ababyeyi barapfuye uri imfubyi. And so many are orphans. Ugasanga benshi ari imfubyi. God is the father of the fatherless. Ariko reka mbabwire ngo data cyangwa Imana data ni se w'imfubyi. And he is a kind and tender-hearted father. Kandi numugira neza, afite umutima mwiza wa kibyeyi. Imana ni umubyeyi wawe. And he knew you needed the bread of life. Kandi rabizi ko ukeneye umutsima w'ubugingo, so that you wouldn't be hungry anymore for love. kugira utazongera gusonza usonzeye urukundo ahubwo rwakire. Jesus satisfies that longing in your heart. Yesu niwe wahaza umutima wawe akazuba icyuho kirimo. And the Holy Spirit pours the Father's love into you. Umwuka wera agashyira urukundo rw'Imana data muri wowe. Jesus Christ is the only way to the Father. Yesu Kristo niwe nzira yonyine ijya kwa data. He said, I am the way, the truth, and the life. Ijambo ry'Imana avuga ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo. No one comes to the Father except through me. Nta n'umwe ujya kwa data ntamujyanye. Jesus is the only way. Yesu niwe nzira wenyine y'ukuri. Religion can't save you. Idini ntabwo ryagukiza. No matter how good religious people think they are, nubwo ryaba ritekereza gute cyangwa ari byiza gute, they can't be saved by their own works. ntabwo ryagukiza rigukirishije n'imirimo yaryo. Nobody can earn salvation. Nta n'umuntu wagura cyangwa ngo arangure agakiza ngo agatange cyangwa agire gute. Jesus Christ is the only Savior. Agakiza kabonerwa muri Kristo wenyine ariwe mucunguzi tumuha icyubahiro. There's no Savior in any other religion. Umva, nta wundi mucunguzi, nta dini, nta kindi, nta naho wabigura keretse muri we gusa. Jesus is the only one who can save. Yesu niwe wenyine wagukiza. And Jesus can save you from the guttermost kandi Yesu yagukiza akakuvana muri ibyo byose to the uttermost. Akakuvana ku cyavu akakucyaka n'ibikomangoma. He can lift you out of the dunghill Akakuvana ku itaka and make you sit with princes. Akakwicazanya n'ibikomangoma. Hallelujah. And God is compassionate. Kandi Imana ifite impuhwe zo kubigukorera. God is tender-hearted towards you. Kuko igufitiye umutima w'imbabazi irashaka kugucungura. God is not mad at anybody here. Ntabwo Imana
yakurakariye ngirashaka kukwica hangaha oya. He's not mad at you for the things you've done. Nagaru kuvuga ngo reka uyu ndamwica kubera ibi. Jesus died upon Calvary, upon a painful and terrible cross, and poured out his innocent blood so we could be set free, so all our sins could be washed away. Hallelujah. Hallelujah. This happened to me when I was 18 years old. I said, Father, forgive me. The blood of Jesus washed all my sins away. And I had a lot of them. God forgave me for everything. When you believe in Jesus, you will be forgiven for everything you've ever done wrong. And He'll change your heart inside so that you'll love people and you won't want to hurt anybody anymore. Jesus fills us with love, joy, and shalom. Hallelujah. Perfect well-being and harmony with God. You cannot find that anywhere but in Christ Jesus. Jesus died so that God could come live inside of you, so that you could be united to God, that you could become one with the Son of God. Jesus lives inside of you. When you receive Him as your Savior and acknowledge that He is the Lord, He comes into your life, into your deepest part of you. He makes you born again and lives inside of your heart. Christ lives even in me. Even in Isaiah, Christ lives in us. We didn't earn it. We didn't deserve it. But He gave His love to us and saved us from our sins. Jesus wants to save you. It doesn't matter what you've done. The blood of Jesus can erase your past and give you a brand new start in life. Jesus said, "Come unto me, all you who are working really hard, and I will give you rest." He said, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly, and you will find rest for your soul." Praise the Lord. Amen. Amen. Now I'm going to pray a prayer that most of you know. Okay? It's called the Lord's Prayer.
Our Father, data wo mwijuru, who is in heaven, data uri mwijuru, holy is your name. izina ryawe ni ryere, izina ryawe ryera. Your kingdom come. Ubwami bwawe nibuze. Your will be done. Ibyo ushaka byose nibibe On earth bibe hano mwisi as it is in heaven. nkuko biba mwijuru. Give us this day Uduhe our daily bread, umugati cyo kurya cy'uyu munsi, and forgive us for our trespasses, kandi tubabarire ibyaha byacu byose as we forgive those who trespass nuko against us. natwe tubabarira abaducumuyeho. Lead us not into temptation and trials, ntudutererane ngo duhane mu bitwosha, but deliver us from pain and poverty. ahubwo udukize icyaha, udukize umwanzi, udukize ikibi, Deliver us from evil. utuvane udukize umwanzi. For yours is the kingdom. kandi ubwami bwawe, Yours is the power. ubwami ni ubw'imbaraga, Yours is the glory. kuko ubwami bwawe ni ubw'icyubahiro, On earth as it is in heaven. kandi reka icyubahiro kibe nk'uko kiri mu ijuru. God wants you to live a good life on this planet. ngikomeje ndagira ngo mwibutse ko Imana ishaka kubaho uwafite ubugingo hano muri iyi si. He said he came to give abundant life. kuko yaravuze ngo naje mubona ubugingo kandi bwuzuye, A life filled with love, wuzuye urukundo, joy, umunezero and peace, n'amahoro without measurement, bitagereranywa, more than you'll ever need, birenze urugero, and provision. n'umugisha. The Lord is my shepherd. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje, I shall not want. ntabwo nzakena. If you follow Jesus, nuwemera gukurikira Yesu, Jesus will take care of you. Yesu yinguye azakwitaho. Haleluya. Jesus will help you find a job. azagufasha no mu mibereho n'ibyo ukora. Jesus will give you money when you're broke. yewe nunamusaba mubwira uti nabuze amafaranga n'icyo gukora, azaguha ubwenge bwo kuyakorera no kuyageraho. Jesus loves to provide for people. kuko Yesu yifuza ko abantu bakira ku biturutsi we. Jesus said, Yesu yaravuze ati, seek first the kingdom of God nimubanze mushake ubwami bw'Imana and his righteousness, mushake no gukiranuka kwe, and everything you need will be given to you. hanyuma ibintu byose mukeneye muzagira gute? Muzabyongererwa. Nimubanze mushake Imana rero. Ask and it shall be given. Musabe muzahabwa. Seek and you will find. Nimushake muzabona. Knock and the door will be open. Nimukomange muzakingurirwa. Right now, guhera rero aka kanya, wherever you are in this place, aho uri hose unteze amatwi, the Son of God umwana w'Imana is knocking at your door. none hari ku muryango arakomanga. In Kenya we say odi odi. Ese mushobora kuvuga ngo hodi hodi? Knock knock. Mubivuge ngo hodi hodi. Jesus is standing at the door of your heart. Yesu rero ari ku muryango w'umutima wawe arimo arakomanga. Let me in. Mumureke yinjire mukingurire mwakire. I have nothing but goodness for you. Nta kintu kibi kindi ahubwo akuzaniye ineza n'imigisha. Jesus is the good shepherd. Kuko Yesu ni umungeri mwiza. And he brings us into the goodness of the Lord. Kandi akuzaniye ineza y'Uwiteka. Because he loves us. Kuko aragukunda. Jesus loves you. Yesu aragukunda. The Father loves you. Data aragukunda. The Holy Spirit Umwuka wera aragukunda. Even we Mazungus love you. Natwe turagukunda. Bazungu natwe turagukunda. N'abirabura natwe turabakunda, sibyo? Jesus is alive. Ariko Yesu mbabwira ni umuzima. He said, because I live, you will live also. Aravuga ngo kuko ndiho namwe muzabaho. And in Romans chapter 10, Abaroma ibice 10, it says, if you believe
if you confess with your mouth aravuga ngo niwatuza akanwa kawe that Jesus is Lord ko Yesu ari umwami and believe in your heart ukizeza umutima wawe that God has raised him from the dead, Imana yamuzuye mu bapfuye, you will be saved. uzakizwa, You will be delivered from hell. uzabohoka utakirimbutse. And when you die, you'll go to a glorious place called Yeah. New Jerusalem. yewe n'Imana niguhamagara uzabohoka nawe uri muzabatembera cyangwa gutambagizwa mu ijuru umurwa wera Yerusalemu. So beautiful you can't describe it. ahantu heza hatagereranywa. The streets are paved with gold. imihanda ya zahabu. Oh, hey, ibaza ariko zahabu, umuhanda wa zahabu the dukanda. walls are made out of huge jewels. inkuta zaho zirabagirana, And every one of those jewels kandi uko kurabagirana kose represents one of you. uko gutakwa kose guhagarariye umwe muri mwe. That's how valuable you are to God. ndagira ngo mubwire ngo uri uw'agaciro imbere y'Imana, He made this heavenly city kandi Imana yaguteguriye ijuru so that everyone from every tribe and tongue and every nation kugira ngo buri wese bo mu mahanga yose, mu ndimi zose, amoko yose, aho haturuka hose can find their place in the kingdom of God. abazi tuzahurire mu bwami bw'Imana, You will live forever. kaho tuzabaho iteka ryose. The fear of death will banish from your life. ubwoba bw'urupfu ntabwo buzaba bukidukanga, gupfa kuzaba kwakuweho. Hallelujah. Haleluya. So today, if you want abundant life, nimba rero uyu munsi ushaka ubugingo buhoraho, love, joy, and peace, ukaba wifuza amahoro, umunezero n'ibyishimo, if you want to know that your sins are forgiven n'urukundo, kandi ugashaka ko ibyaha byawe bibabarirwa, and that you have eternal life, ukakira ubugingo buhoraho, today is your day to get born again. uyu munsi mugoroba niwo munsi wawe wo gukirizwamo. Jesus as your Savior. akira Yesu aba umucunguzi wawe. Jesus loves you, aragukunda Yesu, died for you, yaragupfiriye, poured his blood out so your sins could be forgiven. amaraso y'igiciro ngo ubabarirwe ibyaha, And then he rose from the dead. kandi uwo niwe wapfuye akazuka mu He bapfuye. appeared to over 500 people. abantu yakoze ibitangaza, agaburira abantu barenga 5,000. Eyewitnesses of the resurrection. nanjye ndi umuhamya wo kuzuka kwe. The Bible was written by eyewitnesses of Jesus' life, death, and resurrection. turahamya ko Yesu yapfuye kandi akagira gutakazuka ari muzima. Jesus didn't come to start a religion. ntabwo Yesu yaje gutangiza idini, He came to bring eternal life. yazanye ahubwo kuduha ubugingo buhoraho. He came to save the lost and the broken. yaje gushaka abazimiye kugira ngo abagarure. So receive Jesus now. berakira Yesu uyu munsi niwinangira umutima. Anyone here who wants to receive Jesus, raise your hand. ndagira ngo uzamure amaboko abiri nimba ushaka kwakira Yesu. Today's your day. zamura amaboko abiri cyane. Today's your day. God urashaka loves kwakira you. umwami, zamura. Born again. uyu munsi ni umunsi wo gukirizwamo. Hallelujah. komeza uzamure. haleluya. nawe muri inyuma zamura, nta kibazo ahura aho ngaho. Pray this prayer after Elijah. nimba ubivanye ku mutima uzamuye, komeza amaboko hejuru usubiremo iri sengesho. vuga ngo mwami Yesu, cyane n'abari inyuma ntabwo ari ubwira abwira Imana kandi irakuzi, ntacyo wayibesha, sibyo? vuga uti mwami Yesu, ndagushimiye cyane kuko unkunda. uyu mugoroba numvise ijambo ryawe, none nsinzwe n'urubanza. mfashe icyemezo cyo kureka ibyaha byanjye byose no kukwizera no kugukurikira. uhereye aka kanya ndagusaba imbabazi, umbabarire ibyaha nakoze byose. ndemera ko ari wowe mwami wanjye, wapfuye ukazuka ukaba uri muzima. ngwino uzukire mu mutima wanjye, umbere umwami
n'umucunguzi ubuzima bwanjye guhera aka kanya. Hallelujah. Ndakijijwe. Hallelujah. Now, hallelujah, you can be baptized in the amashimeshero. Hallelujah. The Holy Spirit wants to fill you up with power. Ndagira rero ngo ngusengere kugira ngo imbaraga z'Imana zikubeho. And fill you up with healing power. Kandi izo mbaraga nizo zigiye kugukiza. He wants to give you a gift of a language that is heavenly. Iyo Mana ni iguha imbaraga zo kuvuga no kuzura umwuka wera. So that you can pray in a heavenly language. Tugiye no gusenga ndetse n'abasenga n'abanyamasengesho musenga no muri mirwi. So just receive Jesus. Iyo wakiriye umwami Yesu, or you don't have the Holy Spirit in your life, lift your hands up and open your mouth. Fill me, Lord, Holy Spirit and power. God, Holy Spirit, power of God, come upon God. Hallelujah. Don't buy the lie. Just keep speaking in tongues. Ndabasaba kugira ngo abanyamasengesho n'abakozi Imana musenge nimusenge no mu ndimisha z'umwuka wera. Close your eyes and look to heaven. Abandi twese tuzamura amaboko yacu duhumirije twizeye Imana, usenge wizeye Imana. The Holy Spirit umwuka wera is here now. Ari hano nonaha. He is not far. Ari hano ntabwo ari kure, ari hano hano. He wants to descend on you now. Kandi ari hano ku bwawe. Receive him now. Mwakire nonaha mu mutima wawe, kingura umutima wawe. Yeah. Bumbura kanwa kawe usaba Imana uti nyuzuza ntutuze ntuceceke, saba Imana umva gusenga kwawe. Just let him come. Murekaze, he will fill you. Rekaza kuzuza from the inside out. Bivuye muri wowe imbere n'inyuma. When you take food in, you take it into inside. Nuko ushobora gufata ibiryo cyangwa icyo kunywa ukanywa. Holy Spirit wants to come in n'umwuka wera nikashaka kwinjira muri wowe and make his home inside of you. Agakubura ibidatunganya mu mutima wawe, akabyeza akakuraho. And strengthen you like. Kandi akaguha imbaraga muri wowe, akaguhindura icyaremwe gisha. When you eat good food, you get strength and power. Nuko iyo urya ibiryo byiza bizima ugira imbaraga z'umubiri. He wants to come inside of you and empower your spirit. Niko yaciye imbaraga z'Imana ukakira umwuka wera nawe aguha imbaraga z'umwuka muri wowe ugakomera. Niyo mpamvu rero ngusaba ngo usenge wituze, uzamure ijwi usenge. Senga mu izina rya Yesu. Okay, say after me. Ndagira ngo mwese muzamura amaboko museme aya magambo. Raise your hands to heaven. Zamura amaboko yawe abiri uyatunge. And say, Holy Spirit, vuga ngo mwuka wera, come fill me with power. Ngwino umimbaraga. Now. Ngwino unyuzuza n'imbaraga nonaha. Here he comes. Here he comes. Zamura amaboko yawe akiriza imbaraga z'Imana. Ndaturiza imbaraga z'Imana zimanuka nonaha. Uzura imbaraga z'Imana. Senga. Now. Akakanya kira. Akakanya. He is not stopping. Akakanya senga reka twese tujye imbere y'Imana dusenge. He's descending upon senga abakozi b'Imana. Muhamagariza imbaraga. Nimutegeke hano hantu hayoborwa hategekwa n'imbaraga z'umwuka wera. Mu izina rya Yesu. You can feel the presence. Urumva imbaraga ze ziri hano, kubaho kw'Imana kuri hano. I feel his presence. Ndumva imbaraga z'umwuka ziri hano hantu. He is here. Ndumva ari hano. Hallelujah. Hallelujah. Just begin to speak to the Lord. Bumbura kanwa kawe ubwira Imana yumva gusenga kwawe, irakumva. Let the words of your mouth amagambo yawe yumva n'Imana. Wireba mugenzi wawe, kumbira Imana. Wireba jewe w'indangarira. Reba Imana niyikuzi. Tell the Lord how much you love him. Bwira Imana ngo ndagukunda Mana, ndagukeneye.
for dying for you on the cross, Mana yagupfiriye. Senga, senga, senga. for shedding his blood, Yamenye amaraso ku bwawe that we could be with him eternally. kugira ngo ushobore kubona ubugingo buhoraho. Iragukunda, yisenge. It was the joy that was set before him, Iyo ngiyo yaguhaye umunezero twakirira muri we, because he saw you from afar off irakuzi aho waruzi mwirahazi, and wanted to be with you, kandi irashaka kubana nawe ikaguhembura. not like flesh on flesh, Si ukuvuga ngo ni iby'umubiri gusa, but like spirit on ahubwo mu buryo spirit, bw'umwuka Imana irashaka kuguhembura ukongera ukagira ubuzima, from the inside out. biturutse muri wowe imbere ukongera ukagira ubuzima. So your mouth begins to praise him, and you Niyo mpamvu mbasaba ngo bumbura akanwa kawe wisenge kugira kumva. N'abakijijwe muhamagara Yesu. Zamura amaboko yawe, hamagara Yesu. Senga, 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 usubize imbaraga. Senga, imbaraga z'Imana zimanuke. Umwuka w'Imana utsindwe. Mu izina rya Yesu, umwuka w'akamenyero utsindwe. Imbaraga z'Imana zihindure, ziyobore. Umwuka wera yinjire, akora umukoro mu izina rya Yesu. Ahindura ubuzima, agenzura imitima yanyu, arondora imitima yanyu. Uwo mwami Kristo aguhishura rishasha, ahindura icyerekezo cyawe, aguha ibirenze ibyo usenga. Bumbura akanwa kawe usenge. Haleluya. Akira izo mbaraga z'Imana. Haleluya. You will never be the same. Ntabwo uzasigara uko wari uri n'uwakira izo mbaraga. Wigendera ukayoborwa n'umwuka, uzasigara uko wari uri. Ndatura izo mbaraga ku buzima bwawe. Senga, senga. Reka buri wese abumbure akanwa asenge. Haleluya. Zamura amaboko wakire. Hallelujah. Twakire izo mbaraga. Zamura amaboko yawe. Thank you, Lord. Zamura amaboko yawe wirangara. Okay. Join your hands together. Muzamura amaboko yawe. Like this. Join your hands Ufate mugenzi wawe together. gutya. One with another. Make a big Buri wese ring. nafate mugenzi we gutya. Make a big ring. Twese. Ntabwo ari umwanya wo gukina, ni umwanya wo kujya imbere y'Imana. And let it pass from one to another. Mufatane ibiganza umwe ku wundi, The Holy Spirit pass one kandi to reka another. imbaraga z'Imana uko zikora kuri umwe zikora no ku wundi. Release it to your friend. Release it to your Musengere uwo ukwegereye, ufashe ikiganza musengere umwifurize kuzura imbaraga z'Imana. Udategekwa na kamera, ahubwo ategekwa n'umwuka. Senga irenze asa. Yes, it's here. Akira imbaraga z'Imana. Ndagwaturaho umugisha, ndagwaturaho izo mbaraga zigukoreshe, zihindura ubuzima bwawe, uba uzigukoreshe. Come out. Yes, it's here. Mu izina rya Yesu zirahari. Hallelujah. Haleluya. Ndagusengera n'abana batoya n'ababuzura imbaraga z'Imana. Ndatura imbaraga z'Imana. It's like a little baby learning how to speak. Musenge tumeze nk'abana batoya imbere ya Data mu ijuru. Mureke twuzure izo mbaraga. Zamura amaboko yawe ukingurirwe ibyawe. Uzure izo mbaraga. Yego mu izina rya Yesu. Imbaraga zamanutse, imbaraga z'Imana. Hari umukwaro udasanzwe, protokole mube maso. Hari imbaraga zidasanzwe. Urangara huri n'abahuri, imbaraga zirakora, zirabahora. Ahuri. Yego naho mube maso. Izina rya Yesu. Wirangara ahubwo nawe senga. Senga. Imbaraga. Abakozi b'Imana bamufashe. Izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana. Hari umukwaro udasanzwe. Akira. Mumufashe. Imbaraga z'Imana. Mureke abantu bumva. Mureke imbaraga z'Imana zikore. Mureke umwuka wera akore. Buri wese ntarangare. Biri ukwegera ngo nta kurangara. Hamagara imbaraga z'Imana. Aho uri hagati aho hamagara imbaraga z'Imana. Ubwo ugenderera abandi Imana, nanjye ntusige. Vuga uti nanjye ntusige. Uzura imbaraga z'Imana. Yego
imbaraga z'Imana. Akira izo mbaraga uzura. Hallelujah. Obaze cyane. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni umwami. And he is here today because he loves us. He wants to change us. He wants to transform and heal us and deliver us from sickness, disease. Hallelujah. Hallelujah. If you have problems with back, neck, foot pain, blindness, deafness, breathing. If you have pain in your left arm, left hand, stomach pain, God is here to heal it today. Stand up and receive his healing. Everyone stand up. Hallelujah. Hallelujah. Muhaguruka tugeze mu mwanya wo gusengera abarwayi. Receive his presence. Tugiye kwakira imbaraga ze no kubaho kwe. Hallelujah. Hallelujah. Niba hari ikirwaye, niba hari ikigeragezo kikuremere, ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Hallelujah. Imbaraga zazuye Yesu nizo zigiye kugukiza uyu munsi wa none. All neck pain, ndasubiramo hari abarimo stomach pain, hari abafite indwara zo mu nda, all arm pain, ababara amaboko, imbavu, all foot pain, cyangwa se bumva umubiri wose, all eyes, amaso atabona neza, all ears, n'amatwi w'imwe yarumvijwe urimo kugira ngo hari n'abarwayi, yewe n'umutwe udakira. Be healed in the name of Jesus. Ndategeka izo ndwara zose mu izina rya Yesu. Jesus, you are healed. Zamura amaboko yawe wakire. Shira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Kubw'imibyimba ya Yesu twarakize. Akira gukira nonaha. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira. Komeza wakire gukira. Indwara zirimo ziragenda. If God is touching you, nimba wizera ko Imana igukozeho nonaha, zamura amaboko abiri upepe Imana icyubahiro. right now, okay, right now, ndategeka nanone mu ijambo rimwe ngo kira mu izina rya Yesu. Indwara n'icyane, stomach pain, go. indwara zo mu nda zicyane, Ulcers, be healed. indwara z'igifu zicyane, Urinary tract, be healed. ububabare bwose ufite mu mubiri wawe bucyane, Knees, amavi yawe n'amaguru kira, genda mu izina rya Yesu. be healed. ndagutegeka wa ndwara we cyenda, Cancer, kanseri ndabyumva ufite amatwi sohoka, be gone. genda. Mental illness, be gone. indwara z'amara kira Jesus' name. mu izina rya Yesu. Shukababa. Mbana manuka, manuka mana manuka. All right. Komeza wakira uko gukira, urakiriye mu izina rya Your Yesu. back was bothering you. Niba umugongo wari ufite ubabare mu mugongo, Move it around. wongera utangire wigenzure, wuname bwagiye. Unama cyane rwose. Nimba umugongo wakuryaga, God is healing you right now. Imana irimo iragukiza aka kanya nonaho urimo urakira. Nonaho urakize. The Lord is here to heal you. Imana iragukijije. Umunezero. Jesus is here. Yesu ni ukiza. Shukababa. Manuka mana. Thank you, God. Igenzure. ndagira ngo mbaze niba
wari urwaye ariko ukaba wakire gukira, zamura amaboko yawe abiri duhimbaza Imana. Haleluya. Wari urwaye, wari ufite ububabare ariko aka kanya urumva wakize, zamura amaboko yawe abiri duhimbaza Imana. Haleluya. Zamura cyane turiho icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amina. Wigenzuye, wisuzumye, oya icyo utashoboraga gukora gikora mu izina rya Yesu. Wizeye icyo utashoboraga gukora gira gute? Gikore. Amen. Bikore. Nimba ari imbavu gerageza, nimba ari ikibyimba gishakisha, nimba kigihari nusanga cyagiye mu izina rya Yesu ushimira Imana. Niba ari umutwe, umugongo udakira cyangwa ubundi burwayi ubwo ari bwo bwose wigenzure. Haleluya. Wakize, zamura amaboko yawe abiri nimba wakize koko. Hallelujah. Urabizi neza, urabyumva. Thank you, Jesus. Komera amashyi Yesu mushimire. Thank you, God. Murakoze mwami. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yay. Ninde wabikoze? Yesu. Haleluya. In the United States, you say, yippee-yi-yo-ki-yay. Iyo ni terime bakoresha. Iyo ni terime bakoresha iwabo banezerewe. Hano iyo umuntu anezerewe simbizi uko tuvuga ngo yeee, simbizi, sibyo? Ntabwo mbizi iyo unezerewe uko ushyira hanze amarangamutima yawe wanezerewe. Praise the Lord. Tuvuga ngo iki? Praise the Lord. Hallelujah. Zamura ukuboko kwawe nimba wakize neza ubihagazeho n'amaguru yawe abiri k'Imana igukijije aka kanya. Zamura ukuboko kwawe. Mana yanjye, mbega ndahera kurinde ko numva ashaka kwakira abantu nka babiri bashobora kumbwira, cyangwa batatu cyangwa bane. Ngwino hano umbwire icyo ukuntu Imana igukije. Wari urwaye iki none urakize. Ngwino. Yego. Ngwino nawe ngwino. Abashaka ngwino uvuga ati jewe narindimo meze gutya, naje meze gutya, ariko musenze numvise ukatubwira uko byagenze, none aka kanya ndakize. Let the redeemed say so. Nimuze muduhe ubuhamya. Let the redeemed of the Lord say so. Mureke abantu bahamya igitangaza Imana ibakoreye bakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nimuze, ndacyakira abandi, muze. Haleluya. Ngwino. Navuze batatu bane ariko nongeyeho nibashaka babe na 10. Imana yagukijije. Wari urwaye iki? Umutima. Umvaga bimeze gute? Akantu kose kavuga gukikanga. None urumva umeze gute? Ndumva merewe neza mu mutwe. Ngo barashaka kugusengera nanone. Ngo zamura amaboko bagiye kugusengera ibintu bibiri. Ng'icyambere agakiza k'Imana ngo kinjira mu buzima bwawe, ubohoke mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo kandi cyakabiri Imana igukize burundu mu izina rya Yesu. Mumutunga ibiganza mwese dutangaze ubuzima bw'Imana. Icyambere agakiza kinjire, icyakabiri akire burundu mu izina rya Yesu Kristo. Turatura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Turatura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Turatura amahoro y'Imana ku buzima bwawe. Turatura umucyo wa Kristo, umwijima uhunge, Satani atsindwe, n'umutima wawe utere neza mu izina rya Yesu. Urushaho kwakira gukira. Simbuka hejuru unezerewe turebe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Washobora kubikora mbere? Urumva umeze gute? Ndumva merewe neza. I feel good. Haleluya. Papa, naba gusengera wakize? Akarizo. No, ngo nagace? Inyumana. Byagiye se? Ariko wakize se? Wakize? Neza? Nubwo nakire nta kibazo.
Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Papa, wakize nawe? Wari urwaye iki? Indwara mu gifu. Reka twumve gato gabanya kavorime. Wari urwaye Mu gifu n'umutima mu gifu hano handi hacyane. Ndumva ndaho. Ndumva nakize. Yes. Jesus healed me, answer. And no pain more. Wari nawe wakize? Wari urwaye iki? Urwego mu mutwe. None ubu uri muzima se? Nibyo? Nibyo. Uri muzima? Ndayo. Yesu icyubahiro. Haleluya. Undi ninde hano? Haleluya. Reka duhere hano wenda. Mama, wakize? Piano ijwi ryo hasi cyane ririmo ryane ryawe. Narindwaye umugongo, narivuje nanga gukira nitako simbashe kugenda. Ariko ubu ndi kugenda numva nta kibazo mfite. Imana rwose irakoze. Duhereza amashyi Uwiteka. Haleluya. Ikintu utashoboraga gukora ni iki wakora? Ntabwo nabashaga kunama, nunamaga nkumva biranze, nanaryama nkumva ntibikunda. Ubu noneho wakunama? Ubu noneho nako. Bikore turebe. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Ninde wagukijije? Yesu yankijije. Tumukomere amashyi Yesu. Wari urwaye nawe? Wari waranzengereje uhereje ubundi ndembye cyane kumwe n'umwana, ariko usanga ndabona ari muzima, nanjye ndi muzima, ndabishima Imana. Haleluya. Imana ni nziza ibihe kandi ibihe byose Imana ni. Mama, wari urwaye? Naje hano ndwaye umutwe, none ndumva Imana ingiriye neza, nkaba numva worohewe. Icyo utashoboraga gukora ni iki? Ntabwo nabashaga gukora cyangwa ngo njye kuvoma. Ubu urumva wavoma se? Ndumva najya kuvoma ibido nashyira ku mutwe. Ibido yayikorera. Haleluya. Kristo ni umwami. Amina. Wangiriye neza. Baririmbye mwagiye hehe? Bwana asifiwe sana. Amen. Muri atwarangije. Hajya ntabwo ndakugeraho. Yamaye nari musimbutse. Nawe wakize? Nanjye nakize rwose, ndifite ukuguru kuri inkovu kuva mu bwana bwanjye, ako naribwaga cyane, nagenda nkumva ndi kuribwa, ako nagize gutya mbyinnye numva birakunze, kandi ubu ntabwo nabishoboraga, nagira gukanje. Ubu nta kibazo ufite? Ngeze gutya numva nta kibazo mfite, kareka rwose Imana ishimwe. Igisimba wasirimba? Badananagura. Haleluya. Amegisirimba turebe ko aguruka mu izina rya Yesu. Uriteguye kuguruka no gusirimba? Igisirimba cyagiye he? Ngaho twese tumufashe turebe. Wumva ko nta bubaba. Simbuka turebe. Yesu niwe wagize gute? Umana dusengira kumeye. Masengesho we iyo Mana ihutemo, iyo Mana wahinduye kandi tutavuganye. Haleluya.